Трасса Ангысы-Котовская өкүүнү Чадыр-Конгаз-Димитровка Долай жолунан баалыр 18 сантим щебенка дөшедилер. Хем 2 катлы асфальт бетон маларынан 6 хем 4 сантим калыны. Bundan кария жолун бойларыны 10 сантимдик щебенка темелинен кабилеттирдилер. Аннаты Друмур комрат техника урында башы Дмитрий Кеөсе. Bu yolu biz çekettik sentябрда. Burada 1 kilometre 20 metre, 6120 kvadrat. İlkten biz aldık geçti graderlan, sonra çiğnedik onu katokla koyduk 18 santimetre şeben. Hem de 2 katlına asfalt beton, 6 hem de 4. Şimdi işles taşıyız toprak. Bundan кария Котовская күйүндөн чыкаркан көпүрүнүн үстү асфальт дөшөлдү. Коюлду 1 катлы 6 сантимдик асфальт. Нышаннады Гагаузиян Дүзмәк хем инфраструктура бакан башы Иван Калеогла. В 2019 году нами были выполнены работы по ремонту моста, протяженность 60 метров. В прошлом году, в 2020 году, был выполнен устройство в асфальтобетонном покрытии участка. 2019 жылда köprünün 60 metre uzunluğu remont yapıldı. 2020 yılda yolun bir parçasına köprüden, küyeden asfalt koyuldu. Bu yıl olabildi bu işleri geçirelim. Yol fondundan 3 milyon 300 bin lei kabul edildi. Da Düzmek Kurumu yapabildi bu işleri. 300 тысяч лей в программу дорожного фонда. И подрядная организация выполнила эти работы буквально недавно. Bütününe 6120 kvadrat metre yol yapılır. Hani yol yapılır, bu iyi bir iş. Allah versin ileri de yapsınlar. Часто вы проезжаете по этой дороге? Очень редко, 2 раза в году. Ну вот сегодня, если вы заметили... Bu iyi ama yer köyde de düzsünler yolu daha da iyi olacaktı. Качественно делают ее? Мы сейчас просмотрим. Если бы еще в селе сделали бы дорогу, еще лучше было бы. 2020 yılda yerindeki yolların bakılmasına 850.925 lei verildi.